jotono salka ham tinio no bang sale khanlen chumule Sundar Pichai ni biography ni kok manu sale khanlen chu ke tinio no wene ima tinio Sundar Pichai bung tinio India ni bro umodi khi abodi ke bung high position no bung suye abodi ke Google ro bung tinio mung thangye tinio chine ha India ni ba pandapu tinio mung kahamri ne hangmon ba pando bini tinio bini story ro angke bini life ro no se chung sanele nima kheni jong ke phaidya kha bano nai na ingke puilao chung Sundar Pichai le spofi abunu chung nai nai ingke bungke computer scientist se ingke aboke Google lo samung tangu abro ke bung CEO abudi ke bung abudi ke bini position ro bung maye tongo ingke CEO himoni orthoso ke abuni full form ke Chief Executive Officer hana ingke bo Chief Executive Officer ro jodi se je bro bo level lo so ye bo position no bung mining singke abudi khone ro singke bo ke jeba organization ni highest position maine abono singya ongke tinio chung company ro maro chung chini position je maimo chini tangmar ma maimo abo highest position being flyuk sutha o chung kasami singke abo bro no se CEO ya ongke bo Google company ni bo search engine abdi khung thie bung bo alphabetical ni tinio CEO bung mai highest position abdi ke bini tinio bini position ke bini snumung ke bini tinio mung thangmoro po no phu ingka boro no chung details ke ta sa ha ye nai nai bung achaimo tarik ke July 12 tarik 1972 July 12 1972 se bung achayo ingke bung achaimo jaga ke Madurai himo jaga Madras hana ingke tawo abo Madurai himo Madras abo tawo mung thange tomo musle mo singke Chennai se bung achayo ingke aboni state ni mungke Tamil Nadu ingke bo India ni andaro class ni mo no bung achaye abdi ke to sapio ingke bini full form bini mung bungno Pichai abdi ke Sundar Pichai hire war po bini full form ni mung abo so ke Pichai Sundararajan ye bini mung ke thangpie to abdi ke bo ke bini full form ha na ingke bing bung asai function yo bung ke middle class so se belong ke o asta gori phongya doni phongya ke ya chai thangi tungrui ma rangko pucharo asu man pha ya ke mam pharo chakri tang ya abdi ke chudri mani ba pandawo abja manu khungo bung ke asayo ke poor family phonong ya ke rich family phonong ya abdi ke middle class wo bung belong ke few bini family ro ke no khung ke binim phani mung ke Regunatha Pichai ya o binim phani mung ke Regunatha Pichai ingke chung tre nai Sundar Pichai ke Madras se tungye tor sawo ke binim phake bo electric engineer se British Multinational GEC o angke boro chungwo binim phake electric engineer se abdi ke GEC o se bum samung tango abdi ke British o abdi ke tangye ingke bo GEC himoni ortho so ke General Electric Company hiyo General Electric Company se bung samung tangye abdi ke bo tinio bini nu khungno tui saye angke Sundar Pichai phono abro binim phani nu sing kono klai sino abdi ke tor saye lekha pora sum saye phaipio trai phangsiyo Pichai ke bet interest o technology o technology snung thio aki extraordinary memory pho tongo akhela khapor pore mung pho bet ka hamse ingke bini background bini lifestyle no chungna singke Sundar Pichai ke beta tinio technology ni jila o beta ke interest o computer mak mi tre jila ro beta ke khaba cha ongke bini snung ro pho beta extraordinary bembe judang mo abro phuno phio ingke bo memorize khemo mangmo khahari think ma thing abjam ro pho beta ke bungke speed no himphime ha abdi ke krung ye bung to ba cha phio abdi no tawo chung bini highest level of beke su thang abro pho chung phio ingke 1993 oke bung Kharagpur BTech pai ha ake bung silver medal mai ha ingke boro Kharagpur bung aboke West Bengal ni andaro se klai sin yo aboke Kolkata wo
abro se bung BTech hiyo bo Bachelor Technology abro bung pore ye abro ke bung payo nke abro bung beta ke pore mo kahamun ba pandawa abro ke bung silver medal bung mai ha abo ke Indian Institute of Technology University se bung pore yo Kolkata wo abo ke IIT yo hana IIT yo jebru po chance me ne beta ka agar yo simuru mo krung ya ke mai mayang ke aroni firo po beta high ungo jema tambru rang ko puja kur ke po pore phimeya aro bung tinio beta ke score kaham ke khiya tinio silver medal ro bung mai phie no 1993 abodi ki bung pore ye abodi ki mai tinio bung aro ni bai kumaro phunu inke bung aro ni pore paye me silver medal mai pe mon yago se ke bung no tre bung no scholarship re ha tre pore ne man ba pandawo rang ko puja ro abodi ki scholarship tre father study thani man ba pandawo chance bunu re me hana anke bung MS pore ni man ba panda scholarship mai ha 1995 o Stanford University o bung abro ke bung pore ye abro ke ne bung pai phya nke bo material bo MS ke material science ho abro ke Stanford University o ke 1995 o ke bung pore ye scholarship o mai ye pai phya ake bung United States o tong ye 2002 o ke MBA degree bung mai ko ha Wharton School University o abo ke Pennsylvania wose inke abodi ke scholarship o mai pie bung MBA bung pai ha abo ke 2020 yo bung pore abodi ke pai ha abodi ke Wharton himo University School bo Pennsylvania bo ke United States ni andaro se class yo abo ke bung pore ye no abodi degree hasil bung ke bia ake 2004 ke bung Google company o join ke ha product management ni hogra o position bung no re ha ake bung balu basically te borsi o ke bung Google ni development browser o samutang ha abono ta o chung use ke mo Crome apps inke boro chung set ma sinke 2004 ke bung Google company o abdi ke tini employee ngi bung samutang ha abdi ke product management ni ba pandawa abdi ma wo bung tang ha abdi ke tang mo bai abdi ke tang doi bai ke ba ke tinio bung bo browser search engine no bung mai ko ha abdi ke snam ko ha abdi ke snam pai mon yo go sinke tinio ta o chung pu use ke to Chrome app ro use ke ma to tinio Google o James Haparok maro download ke ne ke Chrome app de ya ke mai ang mo ro chung siu inke abdi ke bung snam ko mon yo go sinke abono release ke mo ke 2008 do se ke o bo Chrome app no release ke mo ke 2008 do ke o ake abo borsio no bungno Google Development Vice President himo mung thang re ha inke bung abo Chrome bung app no tinio release ke payment yogo mane launch ke payment yogo sinke tinio bungno Vice President aboro bungno tini bini position ro no re mo chunupio inge 2012 ke bung senior vice president ha ake dui bosor ni yago ke Android smartphone ni operating system bano yo ha ake 2019 no ke Pichai no CEO position no re ha ke boro chungsen ma singke 2012 ke bungno vice president abde ke bungno bini position no bungno highest high level of buno kuisa ha vice president ke anke bo Android smartphone ni ba pandawa bo Chrome use ke memo ke abri ke launch ke system ro snam opai no go sinke inge 2009 no ke 2019 no ke buno bo CEO buno chief executive officer ke buno bano ko ha Google abdi ke buno snami tinio bung tinio bini simuma rumuma ni duya buno tinio jo to purti membro bu simuma ke umpie tha ha arba ye chung India ni umodi ke chung chungpo khaba cha se nai bare ke tomdi ke ma to inke bini tinio salary raw kumaro phono betak chu ke sao abo salary rom sang chung sai ke samya mami sinke somun ke bare o somun ke bare ya abo bini tinio samuntamuni system ru se bini salary ro chumo chuya kumo ro tumpio abo bini salary ro million ni nchio class ha abon ke bini network tinio bini kamo po taw 1 billion bungphono ka ha abodi ke
bung tahani salary mai mo se tinio chung tinio gorib khung tunero sunghani tangnang mo su ko chung mai bung tahani mai mo su ko chung kari mai nang yang mo ro to abdi ke Sundar Pichai ni story ro no je simai mon jorao chung tinio po ma salai ha ke tinio no utre kok ma kam ro simsumi se ke comments ke di ang po je ang mai mo ni jorao ang simoni jorao ang po research ke ye abdi ke nang no video dio ke sirinai angke tinio no zoto no khaksa ha bo video no naimone ba pandawo